Mayam Bukrumzari, Dom Biribasi Impact News ni, I Joyce Shamna Impact News ki Manung Huna da Taram Nokchari. Ngasi ako ni Puzaragli ba topic asi SC6 data on inflow of illegal immigrants. Ngara ngasi lebaki kwaidagi chawraba court Supreme Court na Central Lengak ti yathangama pikre hariba direction asi matung inna hoziki Northeast State Assam, Manipur, adagi atopa Northeast State singsida hozik logi wangmada changchalakpa Miam Singh or illegal migrants, adagi immigrants, singsigi data asi puthokna ba haiduna adukumba lengaktagi data asi Supreme Court ni kre haibatare aduna Manipur hosik thokliba akhoi irang asida illegal immigrants ki khutyawi haibasi akhoi Lebasigi Luching Basing Nazu from Doki Balay Krabani, Aduna, Supreme Court Kasugumba, Yatangamalak Pasida, Akogi, Manipur State Adi Karamba, Impact Legidori Beno Habaduso Hina, Kana from Toi, Hiramasida, Manuhuna Kana Binabanga Sekogi Studio, the Lengshin Biriba expert Singna, Hanbada, Hector Right, Makta the Lengshin Biri, Ozayum Namcha Dilip Kumar, President, People's Action for National Democratic Movement, Pandam, Ozabutaram Nokchari. Mayay thang bad Lengshin Biri, Oza Maibam Dhanabir, editor, Huyandan Pa, Ojabusu Taram Nokchari, and Ahaki right Makta the Lengshin Biri, Oza Advocate Puyam Tomcha, President All Manipur Bar Association Amba, Ojabusu Taram Nokchari. Nasigi Hanba, Wahanga Sehak, Oza Dilip Kumar Lakchage. Andaki Supreme Court na Paikalevasi, Yam Pava Kuntangni, Aikoina Hanadagi, Hona Masigi Ganosi, homework Toksi had the state government, they am good Hajar Asia. The state government they am going to Hajar Pasi, Hojik Supreme Court Nobo Hanjale, Amarum the Haragadil, Chal Tauriba, Irang Sigaloina, Makoina, Kukitongan, Tongan, Maigi Dagi, Gamengi, Maigi Dagisu, Central Union Gamengi, Maigi Dagi, Home Ministry, Nakarina, so Mapangi, immigrants in Kutyawi Haiba, Adagi Mapangi, Kanosingi, foreigners in Kutyawa, Adumba, Irang Ni, Haidana, Haibaduna Maram, Oerakanda, Hojiksi, Yamayak Shangaisi, illegal immigrants in Saitangsi, Manipur, Yam Zaun. Laire Habisimati Yamna confirm or report a more oil. Aduna Masida Kitang Kenaga Doshi Aquina Huzik Supreme Court Hari was in 1971 March 25 Kim Matumatung la Pogadi Habini. Masi Asamgi Kanodugi Matung in the name. Asamgi si Hanazu Makoina Canada Lerame, Moisu Yamgana Canada 1951 the Torami, the 19 Canada 60 5 to Agadam near Mohaisum Matamatamu foreigner issue the gay some negotiate or negotiate. Settle Lakibana Mamangi, the NRC Tomatam Sajida, Mokan 1971, she Kaidagilorino have the Indo Bangladesh Wars. Indo Bangladesh Wars, Sigi, Hek Loer Pasida, Madugi influx, Mayamsi Lakringi, Mangoina Haitare, Maduda, Indo Bangladesh Wargi, Loki, Sigi Tanzasi, Laura Kanda, March 25, 1971, or Gadamni Hanamoine NRC Taugiva. Adugi Matungina, Aduso Kogi Supreme Court direction, Namui Matungina Taugibane, Mokogi, Hosigi, NRC, Magi Data, Lokopa, Kopa Mamsi, Mamse. Ada I quite the Heidi Basimakti, Ya Tok Pading Amoy, Adungam Dragasung, Sagi, Minata Labor Data City. As on 1971 March 25 over the Cam Lagrage have said, CDP of the Roy. High was PBI, Aduga Tawuda di Maduda under certain condition. Hybati Haiba 1971 Bejar or a Kanda Koi Miko Chimana Tido and Hybati Nataba. Manipur Goina di Akoi 1951 as on 1951 Gisrace the Akoi Shigai Lere, at 1961 Gidana Shigai influx Shigai Lae, Aduna so far Shibana Lere Habise, and the Masakaina 1951 the JC ILPS and Taliban, Adiman people know who power. The lady Basi state government cabinet in 1961 she Loja Ragazu Aquanamasi except of Driba. 1961 she Bejar Obiaro have city how you probably still people demand Oiba. And then 1951 the Ogadam Nehabani Adabu Handaki Kanosida Supreme Court Hari City 1971 25 March Pawi Manungida Kayam the Sangragan Habisa. She had the Kutak the Putopungam but the Oiroduni. Put is one lay foreigner is Wabama, ILP is Wabama. Foreigners who has him a pandi foreigners at Chang Pojiting at the ILP Habasina, Saga Manungi, Indian citizens in Manipur, Sang Pojiting Bagini. I don't know, Masi Lakum in terms of foreigners who say 19 and then in moment of the 1978, Adida, Taurea and Mama. Tauramatung Sida, Saga Huzikita saying of the Supreme Court, Tauri, Kadi, the Kisang Ponahavan Tamda, Masagi, citizen Ekta. 6A, Section 6A, the special provision as to citizenship of persons covered by Assam Accord right now.
Assam Accord na cover to give up pochi the masi challenge to ne 6A se masi akoi Supreme Court masi challenge to ne masi the tawri kai no da tasengna Indian citizen se kari no habji karai di yaga habam tamda Indian ki constitution de yauje article 3 de na article 11 bo ko ai land ga di asida citizen se sina oigani habi se leire adi mu citizen 6 se muk leire adu si leiba matam se da akoi Assam da special एक अमु पुसल को 1971 दगी अतगी 1966 चंगपा 1971 दगी मतुंग द चंगपा हजिक तसेंग कनो ना सुप्रीम कोर्ट ना हंगाई सिदि करिनो हाबे मतम दा तांग 13 की मंग दने मोना कनो पियो हारिजि को ngasagi अखोई की कनो सिदा 1971 post 1971 हाय को अदि 71 की मतुंग सिदा क्याम चंगा खरगे हाबसे मसिगी दाता पियो हाबनि अदो सिदेस दा अखोइना कितंग अखोइदा अखोइ मणिपुर की ओना अखोइना निंगसंग गदबदि कनो हाय मतम दा ममांगी कनो दा अखोइ की कनोसी अखोई पार्लियामेंट की सेशन से को लास्ट सेशन अदायदने अखोइना सिदैस याम कन्ना अखोई कनोदा लंबेन स्वरूप लोइना अखोइना थिंगदना अखोई सिटीजन अमेंडमेंट बिल से अखोइना याम कन्ना येट खिबदो मसी यारोय खोलोइना तौरे अदैदे मोइना अदुदगी कनो तौरगा मोय पार्लियामेंट यानबो कनो तौरगा अखोइना अखोई ILP जसले ILP चलको मतमसिदा अखोइना मखा चथौदबो खर लेरे मंदे ILP नो कोबर तो जांग सा हाजेबदो अखोई मपानदगी अखोई इंडिया की मनुंगदगी चंगकपा असी कंट्रोल तो बनेबा अदुगा मरुना अखोइदा प्रॉब्लम लाइबा नसागे अखोइगे केनो फॉरेनर की दी अखोइ मखा ताना चथगदबदा ngasibo अखोइ चथते को ai हाजेगेबो को अदुगा तसेंगना तादि मतुमदो खनागिबजे फरे असम ददी एकॉर्ड अमा लेगिबा मतुंगने मदुदगी हाइदोरको मीसिंगसे मणिपुर दा चंगकदरा चंग ओइदरा काजे मतुमदो खरदि लांगे को अदैदा अखोइ बांग्लादेश मसा मया अमा इमुंग मनुंग लाए अदि जिरी दा फारे अदुदा तौरे काइ ले अदुगा अखोइ तसेंगना अखोइ मणिपुर की ओइनदि थोक्सागिद्रेबा अदुना हजि तसेंगना हाइतागदि माना तौरपसि नॉर्थ ईस्ट की को मोइना लाइसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ता चंगोपसिंग दे थिउ हाइबने अदुगा तसेंगना मोइना पिन पॉइंट तौरेबिदि करिनो दा सामने भी पिन पॉइंट तौरेजे अदा हजिकसु मोइना तौ मतमसिदा अखोइगी मणिपुर की कांगबु मना मसिदसु अखोइ पार्टी ओइजेगे अखोइदसु एना दमाइना चंगुदा तागदि मी अनि खनाबदुदा एसिदि आसाम स्पेसिफिक ने हारगा अखोइ मणिपुर चिथरम याबा अमसु लेइबा अदर मजि चिथबा यादनम की दंता अखोइना सुप्रीम कोर्ट अखोइजु चंगबम चंगे अदुगा तसेंगना तारदि सिगुंबा तंजासिदा अखोइ द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम से अखोइ लाइबा मणिपुर की मचा सिंगसिना खंगबम मम थोएबा नमदे आसाम दा दि तकथोकनर कदोइन आसाम दा तकथोकनर मतमदा बंग मोइना याम कने एटीएम तो जे बांग्लादेश रोंगिनेबको बांग्लादेश दा हनबगी महोता अखोइ सोमदा चंगजलकदोरिब्रा अदिगे अखोइ रोंगिदि तसेंग हातागदे हजिकि 19 से बेजिआर काइजाम अर्थ थोकतो पोदमनेबा अखोइ 1949 दा इंडिया दा मर्जर एग्रीमेंट तौगिबनेबा मतमदुदगी येंगदना अखोइ 61 दा बेजिआर सेमु नत्रग 51 दा सेमु हाबजे अर्थ करि थोइगे करिगी बे व्हाई शुड देयर बी ए बेजिआर Supreme Court की Chief Justice D.Y. Chandrachud माना लुसिंगबा बेंच हमना ngarang piriba potse अखोइ मणिपुर की मियाम particularly अखोइ yellow missing मणिपुर की yellow missing ने मसी यामुन्ना खंगबा दरकार मोय अखोइ मणिपुर सु मसी अखोइ फिल्म सोगा लाइबने ngasi bogda hoji haibire duni अखोइ 51 ओइदौनी हाय अदे गवर्नमेंट 61 ओइदौनी ना कैबिनेट वारेप लवी यारोय हारिसिनेबको अदना ngarang लाइबा पोछि अखोइगी होय कैनोगी अखोइगी सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग तौरैबा पोछि कुइरे सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग तौरैबा पोछि कुइरगसु ngसाइगी पोतु लोइसनबा मा एपेक्स कोर्ट नि लेबाक्सिगी ख्वाइदिगी वांगबा वाइन सनिना एपेक्स कोर्ट सिना अरोइबा वारुइसिनेमा पोरक्तना केस टू डिस्पोज तौदना डायरेक्शन पिदना मागी फाइनल एन नमा लाक्ट्रिमिना इट विल बी एडजस्ट अखोइ 23 दा 2023 दा ngarang khang तौबना चे अनदर वन मन चंगबा याय चाहिम चंगबा अखोइ तंगम देबा मदु अखोइगी केनोगी मखा पोली ट्रायल की मखा पोलेबा दा सुप्रीम कोर्ट ना ngarang पिरिबा डायरेक्शन से मिटोप चंगसलकपदा अदु तौबा दा तौबा गी वन नतना Citizenship Act of 1955 हाइबम लाइबा अखोइ लेबाक्सिगी Citizenship Act of 1955 हाइबमा लेबाक्सिगी citizenship सि कना कना ओइगदगे कना ओइबा याय कना बु सिंगदगे हाइबगी Citizenship Act अदुगी मतुंगदनी अखोइना होजिक मणिपुरदगा डिमांड तौनिगिबा Citizenship Amendment Act दा अखोइ अदु तौबदा तौइ तौनै म्यामदो अदो Citizenship Act of 1955 सिदा Section 6A हाइबम यावे Section 6A से सीनेबा असम की येलो मीसिंग चैलेंज तौरिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना अयाबा पीदना सेंबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अयाबा पीदना सेंबा एक ओइना सेंबदना चनबा हौराबा हारिबा 1955 की सिटीजनशिप एक्ट से सिगी मनुंगदा प्रोविजन मयाम यावे याविबा मयाम नि मनुंगदा सेक्शन 6A हाइबम यावे
सिगी सेक्शन 6A नेबा असम की अखोई मणिपुर दागना अखोई मणिपुरी अखोई मिटे येलो प्रूफ अखोई सु वन ऑफ द मिटे सु येलो प्रूफ नेबा असम की कांगू सिने साउरिसी चैलेंज साउरिसी 6A सिनेबा 6A की प्रोविजन नेबा 6A की प्रोविजन से करिगिनो मोइ साउरिनो हाय कांदा 6A ना पीरिबा अयाबा सिगी मतुंगिना असम एकोर्ड तौगिबने 6A सिने पीबा माने पीबा ngaklo हाइगद्रा माना कोंजन हाइगद्रा असम एकोर्ड तौगिबनेबा अदुना असम एकोर्ड तौगिबनी मागी 6A सि सिग्निफिकेंट ओरिसि अदुगिनेबा अदुगा असम एकोर्ड सिदे नमु कैदौगे हारकांदा January 1 1966 तगिना March 25 1971 January 1 1966 तगिना March 25 1971 भोगी मनुंगदा 66 की January 1 तगिना 71 की March 25 भोगी मनुंगदा सिगी कारक्सिदा असम द चांग पमी म्याम से मसी इंडिया की लेबाक सिगी सिटीजन अमा ओइबा यानी मदु अप्लाई तौरप यानी हेबम याउखरेबा